thu tum phan churu lo nang tum phan nang ke chu phating pe nang tum ke bang pho nang tum dasimet pet pini nang tum phan press meet nang ke hang athi ke tum suni alam kar biang orat phan ki khan ke pachini phan sei nang tum phan press meet bang chu phapon lo non malom tum thegna lo National Party hian ka chu bohong National Party hian a film ka shooting abang hil tum non thega lo ang tum chinin ko isi kamang hu ni me bang la lo National Party mate Congress a party akimia president hu na ko ko ati hai Gaurav Gogoi kisan tani dipu arong supialong mate karpiang long na humri lo laso nang ka humri unahut ruling party atu latum ka oppose nun itum thekam long nilu tum ta ma hung hak lo jakong ke do tum si jakong ka ve tum phan ka protest dun bang hedi ma hung hak lo la si jikunu hok alang tum bang pen karpiang long especially corruption of putat aki hai Gaurav Gogoi bang ni getikang lo salang ikan getikang pinang alam ki ahok tu si lagi itu macam cardun lo ate Gaurav Gogoi aki hai dak karpiang long bang pen kopi makan getikang alaman ke nim tum ipi sosial party pen kita tang ardi itu rana phan kejithan itu BJP en ko oppose alam side lo lagi selang itu tami episode atum kopi si alam theng cepat lama ase cepat tu mahal so teng alang tunta nang ningge dun lo athe alam ta hok pinyak lo kedi lalu si latum da Gaurav Gogoi ke hai bang det pen BJP atum press meet kan ido halo so press meet kan ni along alam ison soni apoena ba nili alang tum phan kapaklar dengan tu alam do niltum party himpen rasolam dam dia prang nilikan nije kan tunga bang kelalo kidam tangarni moran lapen motok akhe tum phan assembly long pe pass det lo moran lapen motok atum akhe tum council election long ke alang tum akhe det si ubut bang ke tilong chat bu pusi latuk ceparai pon hithi runian bagdolo lasolang klan det pen kar biang termas council ki cari tum ko pini ki mission state bank on jibon usinil tum matha la penda kar biang social organization tum itu laso putha komane council han chingki bon putani tum makan matha dulu sitami laso putha baduta voice rest hai pang abede ko pia pop ni morong la ben motok akhe tu phan ke la ke non het jong ang tu han ke council autonomous council ki pita tara 6 sidal council kali hal tum phan state ek pensi alang tum han ki pipo sitami alang tum phan ke council election abang ke alang tum khai det si but pilong chot pu pu abang ke bang che parai pang hal tum khe ki mesian lo lagi sitami ke mam hume bangala ho kar biango termas council la ke 6 sidul aja kompensi la ke tam pet council la ben 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 along ke la ki tok dak du 6 sidul anding pi ki thom along ki tok dak du ADC is made autonomous district council atum la dak ki chari ke chalom aron mithang selam un ben kesalahan pun aja kong dah authorized kami tidak lo. Itung cini lo, High Court benar-benar ke High Tang lo, paragraph 2 sub paragraph 7 ke. Sita me labang so, aron council ke cari aron electoral rule keselam bang piniar nian ta council itu ke pacung tedet ke lagi manghumi ni. Ningkan krehi ni alang tum cari lo, sita me tum piniar nian ta electoral rule anta tum salam de thilla non hejong moron mala botok tuman council autonomous council ki pi tum malang tum bang cheba chunalo
politics along klam long ki sun bun ke la ke khel ben long ri det ke chapa jogya pham lo mati akhe phan tangka pharo hini ben ki nam ye phan kali ke jong si non nothing team car biang long tu la persona taxi non dang tangar ni ason kengkam chijor bom lo polong te ningkan thongke plike ba phi tuma car biang long ko chipulong ma chipulong le ma ka phere me ang deng sido isia confusion thepik budai tum thekdam long BJP bha laben isia bang ki chini lor ma ki claim claim budai tum jong dam un team car biang long aki hoy tum ningje ba 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 along ke kichi ki bia phan butarlis ba mening thanang ji po lam abai je ai ka thar ke lake ke pachu bai tu sike ninge je 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 along hadak sonthom specific achakong ki pido paso like paragraph 2 sub paragraph 7 along ba isi bangke the preparation of electoral rule electoral rule ka preparation of hut si kiche ki bia tum phan voter list na amen thap nang ima thap nang nema thap nang jima thap nang nema bipo nang nema hala so a ron along itum council kum cerai ponang pu athia aron ke salam chakong man pidiat lo beto ma paragraph 20 lo paragraph 3 lo itu man pilo ke lapen isi mana ku kap tu kana point number 4 on qualification for voters tu man a qualification da keda itu muslim pun unu komar tum si qualified po komar tum si job un po komar tum si council on election through un po komar tum si council on vote pi un po hal soal lanta da itu kasalam na jepong itu man pidia council ki cari tum pola hal ke kiche ke betum fan voter list na men in thana ji bu to pe don mari tum pu are aron silam nilang mati aron silam eta philo polong te na thanji man ni ke hanu ti lagi aron silam nilang manta la sintu aron silam non pusi hang kong isia bang ke delimitation of constituencies constituency ke bat ke ju patada ajak kong do la ana ajak kong si itu man pilo sa pinier ni enta kar beno autonomous council ke cari itu la non hejong moral ben motok alon rek anta claim tidak ning dukun nila sedami latum energetic ing tampik reset kang nai a party lo puslat nji kubo setelah punat men of fundamental rights aputa dan ke Jepang bucok BJP along a spokesperson like Jining Ling Ngel kukila pen karbi di masa akhir kan karbi itu mapan rom abatai nang dul laki kongres kecari army kutlu pusalan tumpul alam ta ho laka hala like pene like jening ling aki hai ken ye bang hala chat in preselo hada bangku an akarbi tum phani thulor pinian nianta hala tum ahema saudaban nyai palong dekhalan justice pi dekhalan nali tum BJP tum ning kan krehin do kecari nang tum ko pia po justice hang pipidet ke is data na district the BJP state the BJP central the BJP nang tum ko pia po justice hang pipidet ke lain ko pia po nang tum justice pelong pipidet ke ami thang aking tong dan cebat kok si bang keng tong di dong du ahok lo akhotona ke phuk lagi kongres adin lo kongres stop chi delo la sedang alang tum mom chakong wang lo ke Kopia polo opinion ni enta justice pelong pide tidak ke justice ke pelong pide gali a hema store tumpa ki phuwek acham kita wek abang phu tumpan government kirap nanja tangkan tal tum panglim lan pusin tum argue lo sita hala dak atunya press meet nang ke meet ke mizir chikron nang tum people justice pelong pide tidak kongres tum alang itu merti tidak lape alang ninje tolo gorok gogoy Karbiang long ke bang hu article 244 e akinang so nai alam ke ninje tidak lepu Karbiang long BJP asong japo tum bang ko ano ke bang ta kan ninje ta tum papling lo ma
Article 244 yang main ben advantage ender de non BJP tu. Rapun pemang hura de non. LK advani do bang senche chak dak lu. Central long se power ki bang lu long te. Article 244 e kena implement ko. Pini Article 244 e dolama pini Central BJP galima. State BJP galima, District BJP galima. Amit Shah kar biang long bang lu. Ni tumo sindona po jakong bang lu polo de. BJP ben small scale agenda do. Nang tum han implement ko. Nang pipo. Pini kono lo Amit Shah lam thege. Amit Shah pilo munit ki joy malang home minister kalima. Alang munit jungjung ma. La hai hui alam chak bena posi kar biang long aso ke alang ton bisasi vote ki pige. Lanon urno doi pen. Job card, ration card pen, faroni faro thom pen. Nang nam re not ko phangle vote ki pige ni galang ton phan. Amit Shah LK Advani, Rajnath Singh the Bangalore ready. Alang desi ga to Article 244 alam ben. Itu makan ina Bangalore sila tumang ke bikar nang job tu. Rajnath Singh the Bangalore. Lagi badan tu. Rajnath Singh to LK Advani to Amit Shah. Akithin nai amuntri. Narendra Modi, Prime Minister of India. Sentar pulin ke Bangalore. Hemprek alam Article 244 alam lam pesi bag njema hala suhu ithe tan jeje lada karbiang IMP apan ta pani yelong le la pen ninjira ninje dunde ho apia alam na chela dhuang ko pilo bang ki thiu ke bardiala alunun le lo hari Article 244 e ke lage political subject lage political meeting ali ma Narendra Modi ke bang ke alang tu ngi pi bang ali ma people halasut lam thesi dan ninje dunde da laben people lo Narendra Modi Article 244 e ban lam thesi da kupide to hala ki pitta ki putar dum anta sokta apling plit se BJP tum karbiang long arar phan nona teng pulong ten ningkan ke inpoya phi karbiang long bondok bi ko kiche ki ber de 100% bondok bi ko gila to Dr. Himanta Biswa Sharma ka kahem thik ko lagi piniani Article 244 e alam ninjelo ठीक है नॉन रेम्पो दबदा हुई निजे तुम ताई मैंने आर्टिकल 244 ए ना पीपो पे हिमंतो मत निजे ताई मैंने डॉक्टर हिमंतो दा stahal Amit Shah atau di home minister tu malam cakap lah fail lah lapen istilah nang tu ning doji last MP election hu Omar Singh tisu aki hai apan kabel kam udak bobos skill lo BJP state president bang udak kasu nang tum reporter sa arjun lo article 244 a nang tum implement jima usi arjun lo nil tum mana mat article 244 a alam ni tum jingwai bela mo haider phi mat hapon po lanjo haider phi jingwai pon po claim pon po ko dali mat hapon po no na mat habel lasi alang tum ko mabne apan article 244 alam ni je det tu kan ni da alang ni tum kan ni lora tum ta public plate det chong tu det lancho takanila BJP amai meeting on ke ningkan krehinian mong ke hemprek alam ki chithang thidalu haidet na phiki no thermostat no rest by slogan ta abetet lu lasi hemprek amen pen BJP tum rat kar biang ora phang ka chong phi inton mil la so alam kan je hosnan ta phana chu intono laba la interesting na alam do nang tung thekong lo ma phi nang ke kidam tangani chief minister Himanta Biswa Sharma atum agari chiente hu kumani nu ba langa bong pen pu ba lang mo ni bolak pe ni bon spider bong itina bong clear ha bi kali bodi bi spider bong itini wadum tho langi bong wadum tho joni si team kar biang lo apla ma ready kita bong wadum det pot kali ma kala ka protest hai rally ki dam hai ki rem tang tu mo song si dam kali ba ki hai opposition tu mo sa tu plan no rally ki dam bong isi ba thop na potsi rally ki dam na ro sini rally ki dam la tu ating ma si tim kar bi ma si apply ma si putu chiku cry ara hi ga bipin ne putu chiku cry
Sita hemprek alam ithe nak ningge di bangke latung ready damai. Si karbiang lo marat dak penci nampu. Karbiang lo aram munti pamenang po. BJP tum ahok pe hemprek na piang PG mana pitema. Laben BJP tum ke hemprek alam ke deep joy kanjang nang ke. As hemprek alam tu man hemso pansi ikutar long nang PDM lu. Nang pematharong. Itung sakuri bakuri gelong nang ke lara bangke hola urunode 1250 tuka pansi nang pematharong lo itu ha. Lasi la pusong sarkar. Cari itu apa? Karbiang orang jong si dimpek berana pulong te, meritung isu tu kice kibel te bandu jongci. Lasi episode pen message kipian tungi lalo, nilutung piniar ni entah itu ajak tips dola. Yang kuji MLA election hoke nilutung ajak teman cipahai tuji pansin tum kam klaim bonglo, lapela bangus. Itu parti yang si sarkar ke banglo pulong te, itu makin mangasong tin ke picun deh. Lalu karbiang orang apa yang message. Istilah macam pun itu, mana itu remind tu sampai. Karbiang orang tu cini loh, itu nak kimang, episode serah nak kimang cini loh lagi. Episode serah parti nak kimang alam ni cini loh lagi. Mungkin putar reminder song lagi. Sekarang ini itu pilang sekarang itu sports secretary do, alam ni pendamai, alam tu ni, kan ini pentingnya dia korbil. Oh, begini. Sekarang nabi. Jom, tu secretary kahai. Apa kalam ke taklar lo, apa kalam saya itu lo, ni jong din bang ke suni som thomet lo, development apa tas ni jong ni, development u bang ke development ulah mina tu bang ke, dak ke, amina jong development, solar project pantai mina jong development ceva lo, atau development ada ison lo, medical apa nak ceva lo ta development lo, bon kita be medical lo development mah ke lo ni ini kita lo mana ni sumkan apa kelas ko, non head jong lah ni kita. Dak medical college lo hala kiso along ti dudun attendance dudu mati di hala so haleng hai pe company tum du odak ti dudu kisa din dawe la pen iso na banke barpi barso ke da matim ta lang dawe hala tum hadak barpi barso dun esi angtan si ke wasi barpi barso ke duna lain lo ma development lang da por pen pipe utang da hadak ki hondun dun ta kiso silong dun tuji lain luma development luma kumalo ada medical in charge kente surjorong har ke haibo pini ani dam luma ada langter box ide no ada nai tum lang dai no lagi non medical college lo langter box ide ada ki kiso cepat music dan dipo citim si bon preng di lain luma ke development luma ha kiso pene lo muti muni ketikuk nai ke people lo pini na mix charge de kente la dai so no bo la pene so hikana la education na ni punto dong halale kedam tangle rohanong kicidun hai suminarong hangpi hala soamen penje iskula ke mena kim pipo pula la dim karbeng lo lam cak pima pipe bini ningkan ko alo kedam ta ningkan pipo damal lo damal lo high school do lo ma bini ari mesen school kinalo ma hadak cek rap beble ting rap beble school no ta sulipo lain lo ma development lo ma ha quality education ba itu ke lain lo ma non kita andang quality education ko an along sigilong areng lo to baklang ka karbeng no tim karbeng no to no mana paklang ka tum la ta iso lo bo la pen la puni tum hundang ka dengo na kang chilang su kita matwa kang chilang su kita matwa min root hadaki lo atang su kilang dan rak piti mo kilang di mana hala su belong at dim pinianta kim tak pin la munit dam siuni nang itu mo damote la tu odlang dam te long po itu delong mina delong kita pun pindah punai itu lah hello ma development lo ma kan tilang so dam tu ba la ta development lo ma la hello ma development school da zero lo bonte pinian bisu cina itu sumila lo happy high school kimpi te ha so la ko pilo ki kimpe chondon siki lo la hello ma development lo ma blok one blok tu hapu baca hangyo te teng pas to ha heri pen meghaloi atum pen hala kasi pen la hello ma development bukan mas joini kuti paisa kewa ha kinam blok non hedong kan tulonga te putang te 465 usadi 4 crore 4 crore 65 lakhs 93 apoisa la tum hala solar project amen pen advance en elo kuse arjulo la sino la tum dode sa se inko la solar project asap so vel along leta la tum solar project kibi pasi tum atwar ki ciri laso paisa na chitunan chitunan po preng chitunan po
lante itu mara di pini ke hala pini ekonomi ke down nice gitipo dine ani bama bostu dam ke bari la heloma development loma amena development lo kuti yang cikim lo gente development lo la ke dimon piglo kanci contraction amendment bonai lo contract lo ani signing je gopilo tulam dom ha ke hai nije je dak bange bang asusi hudak pen contract na ke claim side amen klang na bonte thang masih thang apa amnan thalam de ni tum jong dun te ne amena si thanla ite lahai tangka Nani sormat dak 6 dulu ya kumania bangku kontraktor longdun lo mante tika longdun lo ma napaklang ka tonte ha la hello ma development amena tu development piglo longle ke jor development ke claim fe la compensation ki pi ke cho bang la tunke development hack la ba expert la bang today ji hikha dikha ta la ke non ani thek loma teng bodang te a physics chiru kar deng longe development piglo biti bachao biti parwata phela jati mati biti phela muti granti phela puriboton phela anton phela rotunge munip nona bang yo pilo hal dharmo lampensi lapen itum kirima dharmo lampensi राजनीति की वांसी पांसी पाचिबों पाचिंग चेकजी पांसी नॉन लातुना सोना जाकोंसी नंगे क्लेम कर बियंग लो केदाम तांगानी dak honghariya mai dolo ahok honghariya munir mita ci bisa speak hak puk bok puruk pentani tungke balon we dambe aman cipi ne dharma lam jok ne kristan mate ngolo jok pandai ngolo dharma lam jongnam de karmine ka jok ci ngolo bon sitame lasu angpong ci jok pen rasni kita claim di kuba dharma lam de ras claim di dak kupilo himonto pan hang pa me ma tipuke komama la purongpur komama kar likape jok atum phanke kupini pikang bon 10000 pini puni busong da julo pinari piloma zero la sonci tumpan nangke bahat la pen tumpan nangke bes nangke klan la pen kita tang adibasi dumna sontor ke klan adibasi tumpan ha Guwahati hang polo karbeng long da dun olo hala sot ko bila ke klan ke hala jumur binon dinie ke pakan pon dak pen chong fut chong bai pen pon dak Guwahati long pakan pan dak adi so exam matric candidate pen chelo high secondary candidate tumpan puri khapatong long da exam la hello ma development lo ma la lo ma education ya quality education la lo ma that ko ale all asam 6000 a candidate exam ko bong ni le ki pulang kali la ke aisa dong jing ninje la ke aisa dong jing ninje la ke aisa dong mana ni langgar le bong metu ni ku da dong jing ninje la ke 6000 amuna candidate exam ko bong halo so la ke da people bukan lo 25000 itu ka do wenda pinin se kastari pipe langsung tosi karbeng long ta itu mapan la homa sedi nang bahangi pan la pen society nang phalang nusi pan la pen la itu hedi dharma lam pen nang phalang ni pansi nang ke claim lage ani si jong jong bjp long ingnom dika ninje do je ga thar sa ke dharma men si lasom kumane pan tipu dharma lam se son tipu la ke itu ma ko bjp tum la ka agyan lage ni tum epsl si so agyan ami ni tum ke ka do ka beta jingrum na pe dharma lam tum dak tipu thae itum ke ke sibe longre sibe pusi pini yang da arjak ki bandari mudari lasi tuni kipu kangtung lalo gorob boga ni sikirang dala ta ganglo melo choro lo sitame alang ni 15 bosor apo yang on bang alang ta hala tu por atiko lam na tingni bodata sitame ahok alam chini pen 6 dola ta kong do chini pen pini ani na humri lo gorob boga ka na humri lo na humri pen alang ni je kang ahok tu por atiko ke ni ta na sapodu no tu je lo lapen ison mangke hala surat project lo ahok kisung ke buat penceng lo kata longle kidun apang pu apang pitu mahara dapat ahok alang alang ni pakar lo lapen ahok lang je kang dak lo labang ke curun minta lapen turap long ha hencing den karjap dak hala kror hem sikim ada ahok alang bacini pan bangke alang ni curo lo lapen langsung tersi ala had dak assembly lo ta langsung nama putan ni tu proposal ni telo ni tu bijong dan ke lain lo sekarang ni curo lo kami lawan ko ahok alam corruption dak ti upot ni je kang haya pot lapen ko je kang ti pot langsung tersi alang panen lo ni musik kilometer ni ke pon Ison alam lanan BJP tu mana lah han pene ke jor objor tu man anta tu pon lah BJP ko pon lah ahok lam nong than ko de mane han ki jor asar pimar tumpan suri phopho nan pg pusi aprang ani pen la tum amen kalek lu kaya ke hara ke BJP pu hamane la tum ngani suri phopho duk pik pik lo madidi hans ki jor asar batum masuri phopho nam pipo na rapu men ben si aprang than et lamasi la tumbang auto chiria ponsi hara
Pene CM Banglong mulo, mas CM Banglong kali hadak party office नहीं masih hadak. Pene pasmel budi hadak tu mene para dun lab. Amma hadak dun era bhiye bangke nalu tum BJP ya photo chikup नहीं किया. Lapen BJP ya photo chikup si JI का थार चौकचे हिंगुप वालाम सोर्सा नंजी पुसी BJP ya ki hoy tum ping khat lo. Amma hala ni tum ba ke krope dalo. JI का थार Akihaya function songi ni tumke sorsa mu be lang sara tum ku PC ki sa la panle ni tumke sorsa puma athia lang ni hai helang hai te pinang chong thude to na ka prelam hai helang la peno ala ni ku PC ki ninja alam an kinang chikok la pe mati ku pusela le panle sorsa hai ku masi ala tin ninja jide la si an sar mar ki o tum ki pon tum inu baglam ninja lo ma ninja jide ke di la ka hala otu driver tum ta bang otu tum ta la da pini o bhara si gidun amar hang thu la boda masih hangge masih bangka kaju ini dah mati kacung nudung dah mati masih dong dulu masih pena alam cingkilo siya makanya apa ribat sebut lam kaju duma ave kusung kemarin bhara ke oto driver dong bilo respon dun sar non ke bhara ave alam the pilo non ke bhara ave kode kopia phano tar mane public long tangka ave dukpi khanjalo kisung thektiga mo sidolo lahalo lasi non bangke la sartimar tumpan ki dukela tumpan bangon poisa nang pipo promen nasi la tuhan BJP dong pajon kahala bangso BJP dong pajon ke lake hala tum ni tumhan pura birta klar da birta do ki join dong tum anta 99% ke vote ke pipe tangka phansi dun jora tum mama hajira ta bide lo opposite tum te pakla nun jo tapi inhulo mai batai phok ki join at na dulu tasong dum pilu Oh, hada kalau naik konsen hada dun polason he. Mana hajra congda nang kau hajra congda thai di mati. Lasti hala sualan kia hok kali BJP ki dun kali 100%. Ini dolang. Lah,